Ya Rabbana wa ya Ghafur ilahun ya ilahana nabiyuna Muhammadur rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin 12 hari Rabiul Awal lahu junjungan Nabi Mustafa dibahagi sinan lahiran karunia Tuhan pandang dunia karunia Tuhan pandang dunia Allah ya Rabbana wa ya Ghafur ilahun ya ilahana nabiyuna Muhammadur rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin kanibatu filnya ni terjaga masa Jija pragota jika menghajur Baitullah raya jija jiwa agama raya jija jiwa agama Allah ya Rabbana wa ya Ghafur ilahun ya ilahana nabiyuna Muhammadur rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin gajah meribah jiwa gampang Allah yang tolong hadroji kekaraya umat di palai burung bataji lambung mata kepala bataji lambung mata kepala Allah ya Rabbana wa ya Ghafur ilahun ya ilahana nabiyuna Muhammadur rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin khairal ababil namaji jemana dalam Al-Quran bala batara lahu bala nabi ilah tahun relabum patawasih berhala relabum patawasih berhala Allah ya Rabbana wa ya Ghafur ilahun ya ilahana nabiyuna Muhammadur rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin larituna pluh padalam tabahan namaya mugana tadauza wa ta'ala Rasulullah patunggur buka hati binasa patunggur buka hati binasa Allah ya Rabbana wa ya Ghafur ilahun ya ilahana nabiyuna Muhammadur rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin kani batu filnya di penegajah masa abah di Jakarta
rahmatul lil alamin. Gajah meribe jiwa gembira Allah ya tolong aku gitu layar burung mata di kepala burung pada jilang bunga aku kepala pada jilang bunga aku kepala Allah ya Rabbana wa ya Ghafur ya ilahana nabiyuna Muhammadur rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin. Khairal ababil nabati jamana dalam Al-Quran ba'alam tara lahir kawan nabiin la tara walagu pakai mesir berhala walagu pakai mesir berhala Allah ya Rabbana wa ya Ghafur ya ilahana nabiyuna Muhammadur rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin. Meru